Sanibonani bakithi sengijike back manje ngihamba neyinye i-couple bakithi engicabanga ukuthi abantu eligcwele kakhulu lapha ku social media niyayazi le couple i-couple kaMkhumbuzi noNonhlanhla le couple i-couple abantu bomaskandi abayazi kakhulu ikakhulukazi abantu abathanda ingoma nansi i-couple sanibonani njani Siyaphilani le couple lena ngiyazi mina njengomuntu olandela uMaskandi nginazela kuMaskandi angazi ukuthi lento enihlanganisile uMaskandi noma lento enihlanganisile uthando noma yini into enihlanganisile nazilahlangana kanje naba hosazwayo abantu benazi koMaskandi siye jipi simthole khona eThekwini siye ngisho ngithiwa eScoville ngababona eScoville babe khona nasemaphisa kwelakithi babe khona kuMaskandi yini lento eyanenza lahlangana ngifuna ukuqala ngawe mfowethu Mkhumbuzi. Ya mfowethu into esihlanganisile uthando yimina washelisisi wayengekho oh ngamfice edlalela ama hip hop amapiano ngamfaka uMaskandi ngoba lento ngangiyithanda ingaphakathi kumsegazini ngiyayithanda waseyayilandela ngoba naye isegazini umZulu ne kodwa okhulele lokushini wayelandela lento zakhe ngasengimfaka ngothando kancane wathi niseyithanda ke nisethanda nayo abaculi sekhetha lawo abaculi wakhetha abaculi wakhetha laba abathandwa uwe noma naye wangena engomeni wakhe okhuba la we usizulangela abantu ukuzanga ngihambela noNjikijelo yeah wena wakhetha ukhuba. Okay into engichazayo ukuthi nginokuhlala ku social media ngibona abantu abalilandelayo belincoma bethi libukeka njengezithandani lezi ezineqiniso angeke ngikufakaze kakhulu mina kodwa besho bona bethi hayi laba bantu bayathanda impela izithombe zenza igcwele ngapha nangapha nina kuniphatha kanjalo kwinto kwakhona sengibala nje ikakhulu kuMaskandi yazi ukuthi abantu boMaskandi bayadelela banjani kuniphatha kanjani kuyanichaza okanye kunjani lo kuyinto kwenu leyo nto umntalabo mfowethu vele mina ngithi mawuthanda Maskandi awuna ndawo umntalabo ubaba wangikhulisa mina wantshela yathi noma ekhuluma inhlamba umuntu okhuluma inhlamba noma enzana kuwe uyakukhuphula kunjalo sebesithukile basibizile bangibize ngeinhlamba kodwa ke ngoba angizelanga bona lana angiyenzeli bona futhi ngizenzela mina ngoba ngimthanda uMkhumbuzi so kuMaskandi size ngothando shuthi kahle kuMaskandi ngoba enzile ngigqugquzela uthando ngoba ikakhulukazi ekuthandaneni la nje kuMaskandi abantu kunokuthandana kokudlala nje kwengoma nokudunutsa nani kodwa okwenu sesikubheke sakubona kuloku kuqhubeka sokuze kahle sokuyisibonelo kwabanye abantu ngeke ngakubona wena ekhezi maphisa ngicela ungitshele nje ukuthi yini into ekwenza usuke le kwaZulu uziyokuwa emaphisa impela kwelakithi kunamazamuncu kushisa ilanga yini nje yabona uma umthanda umuntu ne awukhethi ukuthi uphumaphi uzalwa kuphi uzana nabo bani uma umthanda umuntu uzofika la akhona azalelwe khona impande yakhe isele khona so mina ukusuka kwami la eGoli ngiya emaphisa it was because of bengifuna ukumitha umamazala wami nobabazala wami nomndeni futhi ene ngibabonisa ukuthi umntanabo njengoba ala eGoli akazohlupheka ngikhona kumele bathembele kimi nami mengingale la ekhaya bathembele kubo so isibonele esihle sokuthi uthanda likhethi futhi aliboni nenhliziyo yayiphakela I won't say ukuthi I have to ngoba ngumZulu kanje kumele ngithandane nomZulu so ngimbuka umuntu onothando futhi okay ngoba namhlanje sifike la Mkhumbuzi ngiyakwazi mfana kade ujikijela lapha kumachwala amahle ukhona namhlanje size ukuzosupporta insizwa lapha uzinja zamluma uyazi kade siwasivuka na insizwa amachwala amahle esafufusa uzinja zamluma esafufusa sisonke ungathini nje wena ngomcimbi wanamhlanje ngoba sibona abantu begcwele namhlanje ngaphandle kuyanyanyatheka kwenzeka yonke into kumnandi kulomcimbi yini into ongayisho nje ebantwini ukuze into yethu yoMaskandi ingami ugqugquzela nje abantu ukuthi beqhubeke beyisupporta lento yakithi engingakusho mfowethu ukuthi abantu bayiphathe kahle ukuze umcimbi ube impumelelo kumele abantu bayiphathe kahle wenze into ayifundisa ubaba bakho noma bakho mawula emcimbini urepresent abona abazali bakho yonke into oyenzayo noma ukuphi ungasasho ngasawufaka kakhulu nomcimbi la uhamba khona urepresent abazali bakho ubheda abazali bakho la
so engicela kakhulu nje ukuthi abantu bayiphathe kahle umcimbi nje ube impumelelo mfowethu. Lokho ngifuna Siyabonga kakhulu bakithi ezakithi television bakithi silama couple siyacela ukuthi nawe mawucabanga ukuthi uyikhapulu lapho ohleli khona usondele sizokhuluma nawe kodwa ke mina namhlanje ngiyaqala ukubona ikhapulu kumaskandi ethandana ngalendlela umakoti bakithi wakithi isipanela nogandaganda ukuhamba ndawonye namhlanje umakoti siwe naye le ekhezi sihamba naye wafika naye ezobona ingakithi esuka leKwaZulu kodwa ke ngomaskandi ngibazi ngomaskandi siwusupport sinamhlanje ku cities kazinja zamloma sithi ezakithi television ngokwakithi for abantu bakithi ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu.